बेलेग Hambai Yapharo जों दिनैआवल' MDC hostel conference hall Takarjala subjunni 31 BC ni chairman tai chairperson tine kaisa development notui kaisa Koklam pana Chaplaikha belai nangkungmani kok जों Chaplaikha tau baik जों waini asuklaikha जों BC ni chairman ang tine जों tiniwaro gobangma sini agenda जों tubi kok Chaplaikha atong जों FFC scheme जों OHP open hand pump abo जों sini 31 BCO जों par BCO जों tinta khadonai kaitam khadonai tai abono karibo जों PM kusum ni kaisa project tongo kaisa scheme tongo aro जों abo solar kaisa solar tai ni kheto khlaijanai mukitin khlaijanai mai khlaijanai borni bagi जों abo 142 kaisa abon tini जों abo rongmo जों ba bo BCO busukes abono bangnai abo जों Chaplaikha teu kebuma जों oro tubukai mini duel tongo open set market tongo tai big soling ro tai school development sinje edisan amtai ni je edisan ro जों khobjongoni je school no जों repairing khainani amhaira program kebuma kok Chaplaikha जों tinje na halmung जों je sini twiprasarwchapmwng sini je edisi amsayo je tongo जों abo mansak जों je जों government je scheme khaitongoni a scheme no tibo जों discuss khabayo san जों talo wai sahaga waini BCCI mang ti asuklayo tai sing bolni bos bolni kuti sing sai so naharo tai sing tam scheme sokpakia aborong sing discuss khalio tai sing tapsu jori je scheme sokome abo beneficiary